сархати хабарҳо 57 000 сомонӣ пули ҳаҷи имсола ба воситаи Орион Бонк. Чаро? наҷоти ҷавони 20 сола аз дарёи Душанбе ки мехост худкушӣ кунад. таъхир дар барномаҳои асосии наврӯзӣ сабаб ҳавои номусоид будааст. рӯз ба хайр бинандаҳои азиз, умедворам хубу хуш ҳастед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки аз Душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 19 март аст. арзиши имсолаи сафари сокинони Тоҷикистон барои ҳаҷи фарзӣ 57 000 сомонӣ зиёда аз $5000 муқаррар шудааст. масъулони кумитаи дин рӯзи 18 март дар эъломияе гуфтанд, нархро бо ризояти хадамоти зидди инҳисорӣ таъин карданд. ин пул ба гуфтаи мақомот ба харидани билети ҳавопаймо, меҳмонхона, хӯрок, хидмати роҳбаладон, иқомат дар Мино, Арафот ва Муздалифа, қурбонӣ, доруву бима ва боҷи давлатӣ сарф хоҳад шуд. аз довталабони ҳаҷи фарзӣ хоста шудааст ки пулро ба таври ғайринақдӣ ба воситаи Орион Бонк бипардозанд, аммо шарҳ надоданд ки чаро. ин тасмим шубҳаҳоро ба вуҷуд овардааст, дар ҳоле ки раисати бонкро Ҳасан Асадуллозода додараруси президенти Тоҷикистон бар уҳда дорад. бар асоси эълони ҷониби Арабистони Саудӣ, имсол тақрибан 7000 аҳолии Тоҷикистон барои адои ҳаҷи фарзӣ ба он кишвар мераванд. гусели зоирин дар нимаи дуюми моҳи майи имсол дар назар гирифта шудааст. хадамоти наҷотдиҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз дохили дарёи Душанбе ҷавонеро наҷот доданд. ин ҳодиса рӯзи 17 марти соли ҷорӣ соати 21:19 дар маҳаллаи 46 пойтахт рух дод ва мақомоти милиса тафтишро шурӯъ карданд. фарзияи пешакӣ ин аст ки ҷавони 20 сола даст ба худкушӣ задааст. ҳанӯз маълум нест ки ангезаву сабаби ин ҳодиса чист ва то куҷо воқеан ҳам ҷавон худро ихтиёран ба дарё андохтааст. мақомот мегӯянд ин ҷавон сокини деҳаи баракати шаҳри ҳисор будааст ва баъд аз наҷот додан ӯро ба беморхона интиқол доданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинони кишвар хостааст ҳаёти худро қадр кунанд ва бо даст задан ба амалҳое мисли худкушӣ худ ва пайвандонро дар азоб нагузоранд. дар як соли гузашта дар Тоҷикистон 339 нафар даст ба худкушӣ заданд ки 215 нафарашон мардон буданд. мақомот сабабҳои асосии даст ба худкушӣ задани сокинонро бемории рӯҳӣ, шароити вазни намудӣ ва муноқишаҳои оилавӣ медонанд. дар 3 соли охир дар кишвар 680 ҳолати ба таълими ғайриқонунии динӣ фаро гирифтани 5000 нафар таълимгиранда ошкор шудааст. дар ин бора ҳафтаи гузашта президент Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоташ бо намояндагони ҷомеа ва ходимони дин иттилоъ дод. вай гуфт, танҳо дар як соли гузашта 300 ҳолати таълими ғайриқонунии динӣ ошкор ва ҷалби беш аз 4100 нафар пешгирӣ карда шудааст ки аз раванди мағзшӯии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон дарак медиҳад. дар мактабҳои кишвар фанни динӣ таълим дода намешавад ва мадрасаҳои диние ки аз ибтидои солҳои 90 боз буданд дигар фаъолият надоранд. хабарнигорони Радиои Озодӣ дар як суҳбати сарироҳӣ аз сокинон пурсиданд ки агар мехоҳанд фарзандашон соҳиби дониши динӣ бошад, бояд дар куҷо таълим бигирад? назари сокинонро дар ин видео ҳамроҳ мебинем. барои наврасон ба фикри ман ки дар муассисаҳое ки дар ҳамин ришта фаъолият мекунанд, дар ҳамин самт кор мебаранд ва мутахассисоне ҳастанд ки ҳамин соҳаба донишкадаву дигар мактабҳои олиро хатм карданд, чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ дар дигар давлатҳо. ба фикри ман ҳамоно бояд ки насли наврасро тарбия кунанд. ин дар хона касе ки хоҳаму тавонаму тарбия кунам, ин ба фикри ман нодуруст аст. ба фикратон дар ҳоли ҳозир масалан таълими динӣ барои мактабача ё умуман ҷавоно зарурат дорад ё не? акнун зарурати таълими динӣ ин як риштаи философӣ мебошад ва ба ин бояд ки комилан шахс тайёр шуда ва худаш бо розигии худаш омада ва хоҳаст агар ки ба ҳамин ришта ба ҳамин роҳ равад. чӣ хеле ки ба як хел ҷавонон ҳастанд ки ба илмҳои дақиқ, физика, математика, як намуд шахсҳо ҳастанд ки ба санъат, адабиёт дода шудаастанд. вобаста ба ҳамин аст. ба фикри ман ки ҳамин фарзанд ба синни 12-14 сола рафтагар ва худаш аллакай як интихоби шахсии худашро дорад, вобаста аз он ин ки дар куҷо вай таълим гирифтааст, дар кадом муҳит зиндагӣ кард шудааст,
وابسته از همین وابسته از اونی که پدر و مادرش در کدام سمت کار میکنن فعالیت میکنن همونو دیده همون راه رو با خودش ممکن که کسب کند یا کسب پدرش و کسب مادرش و به همین روند اگر که پدرشون مثال هست که شخصای دینی هستن ملا و داملا هستن فرزنداشون تعلیم میگیرن تعلیم خوب میگیرن از جوانی همین ساوند و حرکت دارن بگذار که بگیرن چوبه نه در برابر علم دینی علم حاضره هست باید گرفتار در مکتب ها مرحمت تحصیل کنن علم آموزن کودک باید همون چیزی که پدر و مادر میدونه هوای یاد گیره که با در مدرسه ممکن کمتر جدیتر چی کنن یخی کودک چیش خیلی میشه و بسیاری بعد تعلیم میتین مرال نی فکرهای هر خیلی دارن در خانه هم چیز پدر و مادر میدونه در باره دین هم قیاد گیره خود شما اگر فرزندتون خواست که مثلا دانش دینی داشته باشد اکمه راستی گپ چیزی که برای من مهمه من همون چیزا برای فرزند می آموزم ای خیلی پروست را و مدرسه در خانه و چی کنه خیلی در چی نکردم در اویلا فقط دیگه جاها مچی تو واهو با من با فکر من این کار پدر و مادر دیده نمیتوند کدام ملاقاتی واهو وام خورم همون با من با فکر من همین پدر و مادرشون فقط بابای و آچه‌هاشون همین وقتی تعلیم دینی اکنون حاضر مدرسه همین دیگه ای که مثال وای ندارد مدرسه با فکرتون خود شما فرزندتون مثلا همون روزه و نماز چگونه یاد گرفتن اساس از پدر و مادر تربیت وای میگیرد اساسی وای از پدر و مادر بعد این مثال مدرسه و مکتب یه حتما مثال چیزش دارد که مثال تربیت فرزند معلمه که وای باشد که آموزگاره که وای نظم مثال وای کنه تعلیم دینی بله کی میتونه وای با دانش اویلا مثلا در یگان مکتبای مخصوص ما خودم یاد میتونم نمیدونم ای کتاب خوندم مدرسه رفتگی نیست مدرسه برای من مشکل تره همین کتابو هست کتاب مقدس میخوانم خودم در فایده شد خوندگیش هم خوبه همه ما وای دنیا با وای میریم وای قطی رفتن آمودر کو خوندگی رویم نگذار بیننده های عزیز اگر شما نیز نظر و پیشنهاد دارید حتما زیر این ویدیو در یوتیوب نویسید. با سبب نامساعدی هوا تجلیل جشن نوروز در شهر دوشنبه برای یک روز به تأخیر گذاشته شد و آن در سطح کشور روز 23 مارس تجلیل می گردد. در این باره سامانه رسمی شهرداری دوشنبه خبر نشر کرده است. قبلا گفته می شد که معرکه اصلی تجلیل از نوروز روز 21 مارس برگزار می گردد. همکنون 23 مارس در باغ‌های فرهنگی و فراغتی 4 ناحیه پایتخت برنامه‌های فرهنگی نوروزی و نیمه دوم روز 24 مارس در میدان استقلال شهر دوشنبه کاروان نوروزی برگزار می شود. تجلیل جشن نوروز بین المللی امسال با ماه شریف رمضان راه آمده است. برای مردم تاجیکستان در نوروز امساله به طور رسمی 6 روز استراحت اعلان شده است. ضمناً وزارت معارف و علم تاجیکستان نیز رجای دقیق تعطیل بهاری خوانندگان و تربیتگیرندگان و دانشجویان را اعلان کرد. این وزارت خبر داد که خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 21 تا 31 مارس به تعطیل می‌روند. تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تا مکتبی و دانشجویان مکتب‌های عالی کسبی از 21 تا 27 مارس استراحت خواهند کرد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای بازی سوم دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2026 مقابل تیم ملی عربستان سعودی شام 18 مارس به شهر ریاض رسید. این بازی گروه جی روز 21 مارس در ورزشگاه دانشگاه شاه سعود برگزار شده ساعت 23:59 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با هیئت منتخب کشور با رهبری گلا شکلادزه متخصص گرجی 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 10 نیم حمایتگر و
4 ҳамлагар дохиланд ки аз ин шумора 23 нафар ба дархости ниҳоии даста шомил хоҳанд шуд. Сипас тими миллии Тоҷикистон ба Душанбе бармегардад ва дар майдони худ бо мунтахаби Арабистони Саудӣ бозии ҷавобии интихобии ҷоми ҷаҳон 2026-ро анҷом медиҳад. Ин бозӣ рӯзи 26 март дар варзишгоҳи марказии Душанбе соати 20 шурӯъ хоҳад шуд. бахши як рӯзи таърихро Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 19 мартро фаро мегирад. 19 марти соли 2013 бо як тағйир дар кодекси ҷиноӣ ҷазо барои пулшӯӣ ва роҳҳои мубориза бо он таҳрир шуд. Таҳрир бо талаби гурӯҳӣ татбиқи чораҳои молиявии муқовимат ба пулшӯӣ ё фатв анҷом гирифт. Бар асоси он даромаде ки бо роҳи ҷиноӣ ба даст меояд ба нафъи давлат мусодира мешавад ва ҳадафи ниҳоии ин дигаргунӣ пешгирӣ аз сармоягузорӣ ба терроризм унвон шуд. 19 марти соли 2019 баъди раҳбарии беш аз 30 сола дар Қазоқистони ғани аз нафт Нурсултон Назарбоев бо ихтиёри худ аз мақоми президентӣ канор рафт ва ин мақомро Қосимҷомарт Тоқаев ба уҳда гирифт. Дар чанд соли баъди ин таҳаввулот бисёр хешовандону наздикони Назарбоев бо ҷурми фасод ба ҷавобгарӣ кашида қудрати ӯ хеле коҳиш дода шуд. ва 19 марти соли 2022 Сардор Берди Муҳаммадов, писари президенти собиқи Туркманистон, дар ин мақом ба кор шурӯъ кард. Интихоботи ношаффофу хилофи ҳамаи меъёрҳои демократӣ барои бунёди як ҳукумати худкомаи оилавӣ дар Туркманистон шароит фароҳам кард. 19 марти соли 2012 дар Душанбе расмӣ ифтитоҳи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон барпо шуд. Бинои бо ҳашамати 9 қабата дар маркази пойтахт гуфта мешавад бо харҷи $40 миллион бунёд шуд ва манбаи ҳифзу истифодаи садҳо ҳазор китоб гардид. Аммо ба иллати камии китоб дар оғоз аз аҳолӣ даъват ба амал омад ки китобҳои зиёдатии худро ба Китобхонаи Миллӣ тақдим намоянд. қурби рубли русӣ нисбат ба дирӯз бетағйир боқӣ монда, имрӯз низ 1000 рубл ба 119 сомонию 20 дирҳам баробар аст. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби доллари амрикоӣ ва евроро дар бонкҳо чунин таъин кардааст. $100 ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1195 сомонӣ иваз мешавад. ташаккур аз шумо ки навиди бомдодиро тамошо кардед. Назару пешниҳоди худро ба мо нависед. тафсилоти бештари хабару гузоришҳои моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. То фардо дар ҳамин барнома худо нигаҳдор.